rato mu omanyini ketua no wotie nwum yi mu a panyina nke wa ba wiase a cheozo ohunu nyansa ko busa papa se na he no omde ye kro ketua no se ye komi enko na mpanimfo ofie ya papa ye panyini ya maame ye panyini omo ankasa de a yenye kom ne ne nko de na mpesa me ka kire o etom ne bi a ketua bi a hunu wo mu no wadamfo ketua bi a wo mu no munyina sikafo ne sika ye ketua bi no ni asabe ware no oyo ba ketua bi no adamfo no fan ketua no abusua ne mu ketua no asole ne mu washa no oye ketua wo mu no untu ani hu ne bi na ya asem foforo ketua no Asem Mpe Nipa onipa na ye pe ne ho asem wo sisiri prisie wo bi sisi wo sisi bi yo sasabo sam kra ne bawu etia wa abrabo mu no mentena wo mu onipa bi nsisiu entena wo mu onipa bi nka wo nhye obi beso wo ka wa fa betina free sade ne ye wo dia awale ne ye wo dia kunu ne ye wo dia oyere ne ye wo dia adwuma ne ye wo dia asase ne proto no so ye wo dia me pacho efie na wasi ne ye wo dia eba ne ye wo dia memprema ni pensisiu kremu ade na je ne fi Yohani subo ni pe so besi ne no osoro ahene ye dia ne ye de so na eko ni anya de wa abrabo ma be wo ka fa abati yatena se ne yatena se ukwa MC a ho a Kevin wo yata ene odi dwuma so pa sanso na zuka ebu ya chiri dom kwan so nko so amadwumadi na ya akono na ya de na yaw ono so bo ya chiri dom akwa na oba 2 days nso openjia no obo ya chiri dom papa stress tia na ya wase ya njia no se o ye late o ba no wa tia lo so njia na ya no obedu no so ka kire me ko na ampere ba bi antra ti na ya me tia kwan so nko so nko ha afi producer se bo ya chiri dom ya dwumadi e blew executive producer Nkwantabusa Isaac osi nya Nkwanta so ntwe omani na nso furu kana junction ne so ana ebesi usa ena kokosa chi frecha ebo na chiri do mu achese wono so na no sister okokosa chi yere ne desai o yere ne si enkanchen se o medidi fie na bola so di odidi ayare o yere no to fufu ma ya o ya na no yokutofu o se mu kwa mu nganje kokosa chi se o mfiri bola so medidi fie na aduane pa wo fi nya sa bola so de obere na so maami isu abubewu wo was chi sa na ma ye ka chiro se free bola so bere fi eso wo chiro se ya na mpisi bi ata agoto no in di bola so de di fufa na nkonko ya nim Asem Mpe Nipa panyina na wo chen coach atuko view so was so was ya here ke ba here ayi se 40 goat to se de chia wo se de na obo black na no wo shi ni ba bi ofiri ba ne and say ayabo toga abaka ka dinano ni mo edu toga ko wura ko abusa no oba eze olusu mo edu because be bia from no toga ba no de ahode wo be ko ni mo a elo be ko ako ene efiada ene na fofu jeni aboaye entino ene nsemo bibia betwesi ne wura yebenya no sa me kan na aka bi ma no ura culture center nkofo bebere na eyi omamu se me no ka se efuna hodo a ye yi omoto mpam no me ese wani nse o ka kire enne nkofo bede da omade hye no edachi na ye buruja edachi nso aware yenso so ekoso bebere be ya jese echina me ame yonko brabo bi ware ame be kope mebo hu de huro di ama no ye nipa se na ye nyina yakwa akogya na ye fe na aye akono ye ko ne ye ko ye ba se ya ye makwa bawia ne ye che hospital papa Wokumase asante ene ne mpatamu na Afgana nyina nso so na oyare a watime hunu ba bia wokro Asem Mpe Nipa panyina tena se ne ya jampono a na se sebita frache wose ye sa akoye chinti ye bekwa kuma na kwa aba no ye wia ye de ne edi so aba kwagu bibia boko de akwaku bibia boko bibia shi so bibia boko ewrade ayi ade dodo bibia boko o hwe Nyankopon wo ho ya na fiti dwada na odi wi de na chese ye na so o kansem o kansem me kuma bia yo kofa ya na wa konfa why ze to go to kansa na le maye bobo on ze panyina wo tumi za no o krafri fia ede se akokọ akọpe ba bia te akoma ba na ne mesu so go no akwagu wo dem na meken okay no she dem nti se no nyame ya do ma dwada ono abeti asi na adwuma na bune so e ba sa na meka se wo so emu awo but emu mpa ese ebeduro na adwuma foforo nsan mai
adwuma ne said but ono anya ka cho so oba ne de obeja bi wo so aba o togo na dwuma o ye de ne ka dem okay sa na pese okay yeah okay na me ya do ma etwa da ati ase amafo be ko fu ka so ko no wa ba bi ye de achi wuram ne de omo wura ho bia special di one day say adwuma ne bi ba de a o ye de o bi yeah gwagu mama ncha me sister ba ko Germany okay na nampon I go na me hu Germany dressing won ho do yeah na nampon o kwa na kakra I was going to the quiet granted. Judas benya asisi Judas u dan ye dan o kan so obo asisi Sompa FM the mama job is stand nampon or Hamburg okay on Mr. Joe Auntie Joe okay and then nana ya usu be poso man hene nana bo makwabi ichidom hene okay me papa yi we papa bi a o ni pa se e mo ba no kwa ya won krame and this time nampon ya no aka chem papa mami oba no kwa won krame kwa kuwa wabua o si yetuka nkra o but on the wakwa ba de go bedura wa yere ne je abeje prego o kwa won nkra kra ne de e ya dimu papa kwa won krame o ha mi o bagu nana ya usu baby a obi amecha o Hamburg sabe o heme nana danke ono so eye ohene nana bodin nana o ko ya na wa frem no aka wa bodin won so be poso man hene na bodin na abiti me kam se kwa mu hene o se bibisa nana baby a obi amecha agwaku we na ifiada bridge bia bo baby bridge bia bo baby because nene anya easy de ne tututu baby a da chese nene nkoyie kura na so de nyame pe no ye de nyame pe no ye ntene no ye be ko yanim na mame mfa ahotekese ene anigye kese emfa nchia durapia okay nyame ya no chana ntafo no yetu omudin okay yetu omudin te o chana nya asem ketwa durapia de me nwa toni toni ne yere ene durapia na nyankopon ache ntafo kama ya oden kura ni na fi US aba ye betu di wa ko fie di fie kwa ko yanim ye ko yanim dia na se yanim a na kwaku ye ko dia ko ne asem da pono so de na de obubefu pa sa na obubefu pa kwaku ye kasa Ghana fo tie mpanimfo tirim mpanimfo tirim na mabunu no so half no a na tie yafutu agese ene yenya nti asem bi asi de bela na wa obetena sidi obesede na owie nso abeka nsem mu pa 21st clinic keseme mu obi a wotie ye kokko na menka njira ne se mpacho siatica ya de etetiwa e obabi ba ko pe na so de ba se wo san sa praise ne ho a mpacho aye mistake ko siatica ya ne te hospital ni din pe na ofrase ye free ni pedue ne mu e 21st clinic ho ano siatica ni suro 21st clinic because omo ye expert e wo ho mpacho kumase obeto nka wo ehwa adabraka ibajo so mpa TV aburo san so asia na omo nso wo sa na oboase nso omodwalai akra omodwalai sunyan omodwalai enkranza tachima so beti wonka wose fati atika yade bla omuntu mfiri so nenya wasomdie si atika ne yare omo so ye 21st hospital na afi omo sa so wa bibiduro fabra omo boa na asomdie aba won number ye 0249 311 0249 311 3 eco capsules for cocoa yard be down no so form cocoa eduru into asie it was 3 eco capsules said you bet your nom ne sa ayale sa aben ifudi say omonotin haban nka na so to yade nka ndifa yale be chendi eduru na asomdie mra hwan na mpewe they say it was cocoa pa hawo yana profokasa we can pass jini papa etimisi utu ano uja na ya no anyinya wanim ebi wo so etimi ayam timba ebi wo so makokobudi akire ebi wo etimi ma sabita flat ya ukompanim ana esinanim a upim kakra bia no wanim agimi because waka kwam wayɛ mre bo so ba na ye ntiwe nyina ni eno ni wo pa o mse bra na betreat na ne man kotote emfama ho esisi binom we de yani onum aduro na be pone brade support dware aduro na tu ase na pone sa na wanya asomdie wo number ye 0546 107 0546 107 tabita clinic se menka njoze tumirika nebra Cindy's Junction so nya bedu Cindy's Junction se kim awre ho na asefim se yade na ade ba fie no a se betafracha wode kono na wusu no na asefim se mewum ne se wode sedie betia wo na so ana wode sedie be ma wo yemu aye free na de ko no ohun se o mo sa yade o se prostate de o mo tene te yade yade ko to be ketika o se ketika
o da bi o ma kwan kura e me yemfa se dindin we no nyina emma wuti yade bi din adede asefa to ba nso no ye yalefo e be se nipadua wo se kan ho bra wa wotena kan ma na anase atata mpa che okope eye tabita clinic omo sa yade ama asumdi aba me pa che fibroid ne ne keka ho osa nyina omo sa omo ba no pa no wotwe na omo pon anwumere no 9 pepepe na omo sole ko number ya 0202 347 0202347607 ombeje oso express group secondary be na abese okoso ma me wasua de sa opese otukwan okoto wadesua so wa manone me patro anya invite bibiri obi adi animu na ma se na ma patro express group so di wani mama ne ma akotote oba wo opese okokohwe no kotena na okohwe nkura no krata se no bekoyi express group minim ni abese okohwe na kontum adwuma kona express group mu one number no ye 0249 00448 0249 Liberty Conference men kanche wo o mine ye do buache mi ami ne buache awie ebrewrade apagya nensa amana ye nyame de hunufo kese a obanens asantene ne mpatamu nkranfo nyina agye na tum na Ghana nyina aso ne mu se o mine ye do buache ni Liberty Conference o tu na asi ase e wo Jubilee Park wono a sanchene ekoso ano ode opitinsu ya yalesa o tene ne nsa nipa atigu me pa che o kasade ne no ano o to nyuma na si Yes, only the BBI be was to me. But I feed the NBA year 26 this month, about 2025. Okope asumdie beba ahoto beba faudi beba awale beba ene omahene ya duba tingoshia awrade be nyame omahene be na koa na ne manso anya faudie OCP fertilizer force memo amane o OCP 10-20-10 OCP 15-15-15 wasi umfudie ne beso doso na aye fe na aye akono a mepacho ye OCP okwatiri wo mo mfudie ne be ye basa mo mpese mo ade o ma no be ka e OCP fertilizer no hintasem ne se mmako ne beso doso mpacho ntosi nyadoa jene no eso doso na watimi gripe peni nyina da eso doso de amaw ntitumika bra na kache oboa na na ma so doso wadu amo aburo nkate obese no so doso okoko no obese so fe minima de awadu na fuom e OCP 10-20-10 OCP 15-15-15 o number is 0345 0345 o from mo boa na umfudie na ye fe menu anom Gambia number 1 for bedi akon kasapin ampe nkuru kan 15 domanase fu nyina da mo mesne memne ne mpatam besi goso akire nsuane akodie nyina da mo mepe bi na mo amoma mo mfudie no enso doso 3p garlic mixture stroke na chiwa wie kura garlic mixture ne no bio ebe punu ntrin nipadua ne mu na ne ma akọ kama pa na ede amaw e bato ne ma akọ kama de amaw no na me koso asere wo e na me bo amane no amane boni nyina ati a watwa ne se konom 3p garlic mixture ne bi obi anim ne garlic ye bie ntiri moja bia kolop tu nipadua ne mu no ebe na ne nyina asade bia no ebe na ne a waye si akwan no ne ntiri na ye adumantu bo ze be ma ne be gina wo stroke na nipadua na wonso watimi akon edi akowanim any pressure ne ne nyina 3p garlic mixture no esa o number is 0248928824 0248928824 from where ombebo na ne ma so doso edi amount ye kuya ni mo codes de machine wan waso bi fira ma ne de abana machine nim ne ye pacho ye ketua bi sa ye portable machine ehia mo nipa bi ase otobi wodi ohun se yale bi ba ho mfa wase ntontom awe mo wako program bi wan na yi a pacho moja ketua bi no wo nsa no se the doctor for ne pia for machine ano ti moja ne ketua bi afi machine be operate na acho se malaria ya ba nipadua ne mpacho wo ye nya typhoid mpacho fibroid ya ye echeche yale wa hodo pi pressure ne ade na acho se pedro no nye se ebe ko akiri konso a wo ebe ka acho se free system nu kama akoma ntoyem na adwendwena nku we ye machine abadwa so na efo otwan ma ne cha ne bo be do Ghana e ba foforo sa na efo na wiye no ginamba ye na ko pebito na ne man ko yi mfama 0540617867 0540617867 frɛ no obeje so na wakwa ye nua bi pedan ya han e wa hwa ha me pacho ye yenua oni ye na ye aduma wa ha etu pensam training wo fi amane dan single room self contain ne nsaka na ni beje no adawase me pacho eye ehwa adabraka he an wo pe no 0553171920 0553171920 ofre no a obeje so na afeni ma akotote togbe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka
togbe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka sa togbe ahaban keke ni papa no ensencheni awieye bre awrade de ne yo na ano edene ono awrade amanate ahaban nkan edi ahaban kasa wote wose nwuma de bi ha no bra adjusu bomfa na onyi mfiri so mepacho spiritual marriage etete mepacho ton ayento mepacho wudua emfifi ukotugo do nko awunya bi ona ade wo mbo hire nyine nyeska uye posi ni ukopata ntoko apese okobedura somdiem soja ni mepacho ehia so okowutogwe ahaban keke azibiribo zonkaru kwagoka na niema emwa wose wote sa asoroboa no odo ho bo na akotokro nkasro obeyi di amawo toge ahaban keke no wose mepacho man tokwansi ansa no atotutu otwene dem tokwasi watima yibi eyibobuo kese ese masem manza no ahwehwe odi hununi ana oduyeni editogese fa number ifre ne nchiremu bia omfama 0244 484747 0244484747 for the togwe ahabanke kaze gbirigbo obeje oso na niema akotote Lawson beverages papa Lawson no o mansa no no mo aduro no Lawson beverages on di delay my buy on sade Lawson herbal and Lawson capsules e buy no edimpacho kwai ko pedro num ko pensanom ni nyina da on de ma wo upenchiremu ohu difference wo no to cheche niema mu ya number ne 0248 619 0248 619 empanimfu ya mabubo mu di so do ho bo ma asrobo afo kotokro enkasro niema bekoso akotote na di amount na fi wako e de akowoni ne afutu se me dafo epro ne so no anu edene papa kwaku anu edene papa mi ame dofo ma de nyina ebi hweme ama nana ama te say bia wo bia nyame onhira nyame onhira na onfa yale samre fie na asumdie emra mamu nyina menimsa ayare sabape mu nyina mo kra ni baje edina na ama Vivian wo eye atimatim maase o maase yefre no nana ama Vivian nyame nhyira na onye okese na onhyira ma amene abusuan ka ye nyina onu akuma ni nyame nhyira unu abema na awrade ompagya na asumdie mra mamo enne kwaku asem asina no odina asem we so opagya wuti because no apanyini akora wumpie eja Wofa na makochinchinia na mkohunu asemi na ndebeto no kwaku mede ba address Wofa asefo no nananom na nananom tia no so asem no bi eka bi Wofa Lumba timdi akwa ama ne nana omuna samwanzo aka bidia ene masa wose ehunu ne ebe na ne ombeye ne kura no so ne amohu wo mu a wose enem ne dia futu na mede batu wanim se mrantie bi ede hankofa gu omonsa ena omuka che wiase ne omani nyina se ya che no wadwane no dwane ye no wesi me wasafo me bia ma no wesi metwa ma no ye de oche ye be firim ye firima ye mia ye betwa ene ye bebo oman na ma ne bo agi pia ma ne se nkura we mu hia punishment nyesa Ghana no mama na nima ye hakwaku se mpanimfo ate tinkura no so te ye nka no so masem yi pa so ba Asem Mpe Nipa fo aka bi ya hwe bedam endia wose ye na kwaku asotwe no sebe ye kosere no amaya asem kwaku wonana no matio entini ya monra na yesi ye na ewi enne na yesi enso dia betro no hu se so ba Asem Mpe Nipa no se nya asem wakora fire ko azuka and also your professional work ma menyi uni Gane, ebe chama no, ebe chan heavy. Yoki, Allah. Simple cry. Kwaku ene si enura no. Sa akura de hankofa to ne cha me ka tro se we de enye police for na de ato. Ada se be free ni fie ne bra bi na ye police ni no mafa bara ye ni amon ho de no matter what. And now ma ba so mo be pacho because ejam no Asem Mpe Nipa panyine de nano atum dia omo di suro ni ahopopo ebe po omo na na che no ma pagana fo nyina che omo che opa no kra mfunsuo wum ye muso omo se de na oye sa enjirimu omo de ba kra so mfunsuo wum ti ye beje che opa no kra atum ni atu omo fo a e wo se no so mini nso aye panyine ofi address mo omo na asum die but ye nko hwe ne nenso enro ayi ada ye kan ho asem ne omo de aba Gane de yesremu ye de che opa kese esiniso amagana ye tie Sompa ni anu monkitwe aye funsu bi a enu kwanse ko mo ye but enya banisa say or the pop be a video say we get free Ghana police sponsor but enya no create content na do mu create and e banisa
na kɔfre kɔ yɛ bra pɛni bi dia ɔgya hɔnom na ɔmkɔfa ɛsɛ ɔmde create content enti we de IGP Ghana police enye sɛ bi a yɛgu mani mu ase ana sɛ munyɛ madwuma yie we de slam esi ɔkye henso pa Ghana police akyɛw ma yɛ ɛne IGP we de kutodegu form ɛne Ghana police slam Wofa yɛ mofra ana mo yɛ saa ondwane yɛ yɛnche ne yɛ ba na mo di create content keke o munim sɛ be kɔ viral say e agro na no mudi enti we di e slam mahama we di de slam we di so achoma yɛ e was him achoma yɛ pa achoma yɛ ne we di mofra yɛ mi Sompa. Ghana for Wofa Ghana penifo nyina yenim say a police for penifo nyina na police for Ghana nyina ase agum hu fi ba enye pe eselemo Wofa ye mofra why ye mofra Wofa wachi he we dey tu nasi suma ye na video we IGP enso ma na Ghana police enso na Adom FM esimu suma ma post yeselemo content ni create here yenye bad boys wa hwe yenye bad boys islamo Wofa mofra edamas ba bi so ma pa chawa da asi nyina se ye de be chom se banjo mo e wo mpani bo na mofra ya kire se kwan bi so no ye na lu chi je so mutu ana mo ase paka mechia chibi me ko chibi na machia bad man HBS kafo ni be oyo hene na bad man no na no yeso nya oyisu jiwa gon wode konya se de nye ka na yese ne ka na ye oda so TV no se ahene de na no mutawo chia no mutawo bad man onkwa so kwaku bibia do go pie chebi afrem na memfre no obeye oye obe ma meme di wachi am wanante am na ya kono am so wakoduru wachi mem friend bad man bibia do fa fa bibi ntimi koduru ha ese mpa bibia da kura bibia da pe bibia dia pe bibia nom ape bibia be ye save a o de me on frɛ me na me mfrɛ na tia ni pansem keke mama hotel bibia na hotel no kura free mu a kuro no ye be nanso sɛ wa bedim wo ye save ye frɛ bad man bo nya nkwanhia na anu ya nti no chebifuo nyina na ya papam na esikamufuo nyina omunim no omo kan je se ni look alike ana se ono na we na 90 na ebe ka ni look na look alike o America okay friend bad man okay ani ono no he no so did let no bonyo okay the godfather any bad man US okay ani we ye chebi bad man chebi bad man yeah exactly yeah the godfather bad man kwagu na no de abeto anim onso mo ya sorry ti jama nka ne mpanimfo mfa nche kwagu still yencha ayatiefo ne ahwefo ana free ahuntahu minya ne din bodda me ti America me se me nka ne me muni padin sa kwa ashtown na free uduru ho no mo a bibi na daw so se how ana ya bodua ne ade udu na free wa kai quick ya kama na udu wazo a ni nwa ba be friend no tewia ono so ton memansa se me ka memansa ho sanboard bi ene so santem isi ana asa kwa kusa de boy yensi ni sanboard o enye wi se yensi ni sanboard da abete bia so mpensu duru ana asa kwa kuna uko dwabo ase aduane be pa ne santem abete na ni fufu abete ni fufu de Sompa Sompa pao kitawunzai na minwa bi me ko dwaso ne na me sister bi a friend dwili na no ma me ka banku no ma me de adwoa eti ne friend na adwoa banku ba dwili na udu dwaso bi supermarket kese na enwa ba akoko so koto no ma adwoa banku ba na bi supermarket ya friend dwili nya metimi fo bi aso bi supermarket pa bi aso duru wa efre ba bi ti junction ho na ne store na aye center uduru na opadwane ade opibibi a nti ho ye center pa na enwa ba ako ene ofri kumase ne ko dwaso aye bi ho cha nti o ye se wo ko shopping da akoma na se na uduru ho se nya ono a kitansa ha adwen
Samanti. I want any shy. I'm in shop at 2 me when I'm at And you jail and you jail in Kitaza, Kitaza, well, bet no, no, man, Sam J. Avia Eddie. Sompa, but the president already see just one to China Cassia, and also now, I be beer. Now, honor or tornoma. Okay. Now, when this is the Julia General San and was not day. Was it normal or ton supermarket up? Yet the price about was not rented so. Minti bida, Kwagu. Supermarket, ya church will be able to. Why you more you were rented so? What did I do? I told you the same. They also know Mocasa. Yeah, and Adibua may cast as much at you for. Store boy and rented so. Store boy and rented so. What? Kitansana Abane Happy. Say the Bediano. Media Asem Mpe Nipa. And found some head I'm up a paper platform, no, no, Cania, oh, yeah. Oh, wow, no, be a Pia was sent to Swania, oh, dear. Oh, yeah, day. What about to one? I'm a Tessa Casa Coso. Aha, and you will come here now, where you not can it here. Oh, but Kitansa will have you. June July. A dear as a Ukra Mokron, and now one will be a channel. Chanza waya do dia. Hey! Kitanza. Ah do sika kwakọ no no tuasheda. Do wo sika e boni bi. Na ni ya ko dia yo humobo. Yee, tie di ya. O chi di ni nya de kra. Ni musa junjila na no so no. Ayo ni decide say ho na e ana say. Se June ya yo humobo. Na July na ye kuta wensa. Yo humobo ne ko kuta wensa. De di we bi papa. Ah, di say o ya adwuma na say sa tam ne etua o ka. No adam panifo ase o ma ya de. Do be talk about ya. Do ba be advertise nyame ampata no so obi ama no so. Obe ko no do your office nso ya so tuka. Tikita onsa de ha junjula de ha dwen. Isu to de no magu na nsu agem. Uyi ya na wi abo. Uyi ya na wi abo. Kwagwen ko anim. Usi ne ma na ofie nsu ndo. Ofie nsu. O ta de aba na afo. Ohuru ka nso kura na nya de. Nya feda. Ohuru ka nya de. Chese ha dwen. Una na no ma ba ye ngwe. Ma ba yo. Una ma bomba sha kwa. Iti ai na na fo yo mbaja mbaka sa iti nipa wo no mudi ni di animu be pa acho. Ti acho pa no mo pe. Eye ekwan bi so no se be pred ya do so atwa sa. O manya nu. O manya nu na emu no. Acho pa no mo pa no. Mistakes be bi ewom. Na me ka se nipa mfa nhua de. Oh nipa mfa nhua de no ma bi ho. Na de bia obeye na wapacho de bia na obeye na wapacho de sua hu nyansa de bia me kasa asem bia obeka bia hu nsunsu aso tetobo so ka asem papa ye kye mo wa mo so ka bone a eno so ye dey ye ka bibi kye mo ache asem na wo ka nti eno ne ye beta sesa ansem yi a kye pa na opani ye odi animu yi me gidi ye so ono na em se wo ye kasamafo oni mi nyansa sa na me nti ono na ba animu na so no ma bebi ache ache kwa gudi pantie sa de we woyɛ oba woyɛ bema ofum oyira ana ofum ukuna ne yɛse panachewa entampa na so bepa de a paniye entwetwe nkwa akire ema yensan keka o ne ne yɛka kyerɛ wi o panachewa ne so ne yɛpentam ne oto oyɛ wa wo de na no ai eno no nipa bi bepa achewa tie achewa pa enye no ene na me bekyerem. Okay, so asema mekano okay. Onim sema nkani. So onim sema nkani amepacho. Ene wa mpacho kwa. Onim. Wo bia waka bia kire ukuru bia na yiri bia na san ko ne tie de ye kan. Okay, so so de make asema mekan ye no. Mankani ya. First of all, okay ni yankwase. Okay ni yankwase. Tie ni pa uja mpanifo anim na wo bia ya de na kopa achewa ana ese pa achewa tie ni. Asama abrantie yi kan. Se wo pa achewa. Ti asam no wo president mu a o ka mama president mu o won fa na bodi ama o mama na de oni abodi grant ngonye Mr. Onwale oniba da enim mama ya ne du me bia me se kwa kuoi hwe mama nka se bi emra ni ga na ntidi obi apɛ na oyew na emra ni wa nam se emra na ye de ato dem ene ye de kredo asim ya to ni mu ti nyame ya do nyame ya do na kohia wo bi judge bi ana pani mu bi a ni wako bie kredo no yi ba ko de ama ho na bo se emra wo Ghana mama oko Libya bisa wo mu a omukọ tra Libya kwaku Mohammed Gaddafi
obi oye bibini bi ana se twini bi ana Ghana ni bi ani wo call ye otimi bo ni din sa se Gaddafi no friend kwakuata idi enti na se oboni di oboni din na liba ni gina oba be busa question adan wa boni din but ye ni ha na se wa ya de na wo de abeto se ade na kwachire ni mo wo ba be pa chewa mama o sa bo hini bi nsu din a ai oche financial so ochehina mo tia foli panyini obuaye so abobe medi yewura ye ni nsan finance so ma ye wadama onana me ya fom na ye munzia ye yewura sa no ma ye bi ni ye di atem sa munzia ye wo fa asifo wo mo a na ye ma no ma bi on se asemu ekoye eti de na mo ye no ti dadaada no mo ahu se di sunsuaso beba wei wo kire obi sa akoye foforo yo ma me kura na so wate atiema mo huni amukofa ba mo de mukofa ba omudi midika ngo ba ma me kasa se mo nche na obi biara ase bia de ba beto TikTok ana ase be kwa bia na ye hu a ye besua mu ade na na ye nwa ba na o ya de ofre ye ka se wo de aba beto no kura de aba beto ade bia de baba bia ye nim se nya bo apaye but wo pese ye sua mu ade but na ma me kasa bi se wo pese obeye no ma bi se na ba be pa chewa ene ya de akakasa eye futu obebo nipa ni emu wa mo be dinga san ko ba jore go sa ebi mu ya de bi a obekasa 7 preduasa ni de bi amaka cho se wo ko suku a suku na wo ko na mpa yere hu hua de na emom price wo hua fie nyansa efie kasa aka ho na boaw obi akosuku wa jimi obi akosuku onim kasa obi nso ko suku eso asem si fiase ye ntwan manmra okay because okasa ejo okasa abakofom okasa akomakofom obi nso ko suku wode ne wato ni degree wode ne wato ni ade a wonim anya no o na de tete ye hwa kwa kuma men kasa mchew unim ade se de na du ba bi a obedu bia unim kasa ya ni di watama ya pam unim ade etini pa hweye ewo kwan bi so na ye mai ye wo faasefo yi ba bu a wuduru ko Ghana won ko ba bia so ye de se o katwi kra no eye ne ya o ti asama sese ye ka kire wo bi no ebi ni o pa chew ahobrase kwa so de sese wo ye ne se wo pese mpanifo bem na ye hu sampa asama o ka ne wonya no hu bi ampa wo manya no hu ne mom kasa no ene wo munim no so mo amudra obi enu asabe brother ye o no Canada and ye won America mo tie ya we bebre mo kokko suku ebi mawie wo hwe mawie ena mo tifie na sabe mpraduasa wo di hank of gogu nsa na wo be kasa asem wi na wo wie na wo be pa ache wa na sabe o mampani odi yeso wo mfa Mr. Crown so so mama onyonko no adu tema nye wo mo ade ne nsem trofo ni empanimfo bi ati krom ha so camera si wo mo so a atemdidie nko a nti sa no ma no sa na esese ba adu time yemfa respect emra ewiase kasa enro na ye kasa no ma we ho asam TikTok na aba no mesiga na nko a na obi pese o ye star chese ya atemdidie chese ye nsamfo o ke kan sama e tan eti atiman kan sem bia on TikTok se da achi bia wuni wa ni pasuma si kan sem bi ye won krofo bi mpanimfo bi a Martin Luther mo ne sabe ahemfo mo ko obuka kasa bi to ene sa kasa ne da so ka ye o kasa bi asantema mu ese techema pro na nampadumu abonum amenne mo nyum no ye da so de edai e ka bibi akwabo mu tete aye friend say teacher mu ni ade sese tete anyontufuo yi kwamna kwabo mo bobo kan se o matonuma nyansa nyom aye friend say dofri mampon yi akwasha pofo jemo omo bobo nyuma masabe obo baje adofo no bobo nyuma asebu samaji janyo omo nyaji janyo ho amenne se me preduasa ye de e ka bibi se tetrema mpro eno no kwagude bia me kasa ase mu se onipa bi wasase so ha da obeti se so wawu no se nyi wabusu ani kura don se guti because ya fun bibi ye pese kan nyan se enkoda mo sisu amoba e de be good legacy be na mu ja e de ma nchiri ma mo ma okay
ede na mo ye enti sa no mo ebe koso wo ye wo kire obi be ye ni wa sa ba be pa cho masa kwaku enya chopa bia na eduru bia so bo e kwa be so obi ni ma chopa ti de bi obabo na yire obo na no apa cho obi na anu twa kwaku awurade asem mu krose me de mfunsuo nyina be firi odasani ne mo mani da ho bone de ne fanche obi ni ma no twa na no ya ka obi nka bi wa yeni kunu saa o wie ye onima chopa o ba wi be pa cha be so nan but onya nu ho wa gudi o ma ye se mo be pa cha no ma be pa cha o dia eye so ma pa cha emmom a chopa na nko ne nso no e ko bo ma show bibi eti ade ba cha na mo ye tufu se wo pa cha wa ensan tutuma koti mu de we sikasa chopa ni mu anna uhun kwa ya kasa fro manum ya wo akra ne to ho start kasa no wo kana ye kama enne okofa ha ma she na no ekwo no num nsa bi ne kasa ye nkwase kasa hey boy me de o ya make kama ji akire wo masanya babia ne ken adwe oluma mpa bro hu oluma mpa bro na wo ye de nsa be ka ma fia o ye de nsa be ka nkwase kasa sa chese wa nye bia onye guy especially kroma mate for ya benzo be da kan se mi eya me jinu se ade na ayira ntem sa ada na ayira de ntia gogu eno me ntia asem na ya ne fie unim ya ayira nyina ko gina se ene sa no ma se be se wo akola ai panimu anya sika so wa mobra masa ma menka se nya panimu bia na se bu anya sika wa mobra wo panimu bu ampa dan wansi bi panimu ampa woni sika but ne nanumu kasa me fie den ekoyie kwaku ya wo me kakra de me ma odia bibia so na watimako na mi wo mi bedi akun one day school for JHS for ya di discuss ye bo oncheni oncheni ye bone ya weni ya na discuss na homache ne nyina de ano anwamo nti wa obeda ntemu ni bi ndi ama na ye de na JHS for ya de ye be bo match no papa se ye pon school emlafo na menu ya no nyina ko oncheni na wo se mi bobi ni nti do kente di kan no ani bida bam ye kun ye me hu yan se papa mfrafo mu ba mi go do bi se manko wa uni me papa abo me mesu me wie me maame abo me mesu me tepepo so me wo fa no ye nan we na beba na atu osu ana wa ye dai yes wa mafuom no wa be so mu ne bro ye different mo discipline nya se ya bu ntia ne mo bo se de onim so obu nipa ne de no no na we ya ba we abusuan no ye nipa duasa obi nkasa ene e kire omo na omo amete enne die kwa kumentias e fa hin e boy enne wa so mu kura na wo pa cha kwa ni monyama kura wo na nyina ba hia kura bi na wonhye pante kura ti won hu guo musuo keke say solid cover de wan bia no be ka kira wo enne boy si wo mo boxer shorts wo mo tu bi kwasi asem no asachi wo wo be ka kira wo if perfume kura won to obi da but asem a wo ka kira no ya especially kura mate fo ni bi mate fo ni bi ewi asi adane kwasa samsa ba na motom se ya sente wona motom kan but na num asam a wo ka kire wonim se wo bre ne ho ase ne waka bibi acho na wo so bibi wo wanum ana adwe bia wa kire no ne kwa kuma nipa me no san ya na me hu no ma be wo matwe ko gina nchen action a wo be ye no eboa me e ma metime ba nchen be ka bibi kire wo ama wo so hu ye ne fiti ye bre ho ase first ye ne fie baby am teach jam papa fie Santana house ni ye brand no mo ho den bruta me papa nnuama no mo ho den ye ne fie na police vote wo ne ho den nyo mo na asomatu history meka yo je ma ba kokora mo bi nkobo mi o sure na woni hwan se ya brand no be suma Satan na mutu obi wa Africa ta na friend na mass okay na mass no de bia so ra bon pai so on be suma because wo ti botu a omo ko mutu o makama na emere nti omo ntime nkan ono mo sankwa no so e kata so nyina nti okwa no ati botu so na so dia pe bibia nti enya dia o betima kan 1 2 3 because anane atia ataba ne bia o ya bia o ya tito so be taba fra ni dia ti botu eti de bia wa akra no o to no matietem se de be a o be wo so wa around o go bi asoma na ene wo cheni sika kro mpako ye pese kan nyane se wona hwan so mo be soma se menko debi o enye obi amobo akoda na kwatra ghetto o fast na kwatra ghetto wi a wan mo wo ba no wo su se de kwa wa ye ketekete go ofa wa ye ketekete wona ni so enti asebie na obeka obeti ase ye besre ya tan ye tam ene wi ase no me madika kase
yɛse na nipa nche batwe kwaku ma menka saa se mo tete nya na nipa wu tete nya na nipa wu na tete na ade bu ho nti na omo che de ehunu no ɛna ade bu nti ɛno me na dɔso ɛwɔ nkora ne so na no ba bia yɛte kwaku bia kwashi wi ofida bonte ba na obeto no wofa wo gate ano ne wofa anka ne yo okɔ de no okote se ne ma me kasa se wofa yiri osini ma no ade ahoma nyina aboso no no akɔ no wofa yiri no abro san no wofa wani wi nyina no wofa angate okɔ ya ba mi we osini ma be yi bi o yesu ye be sini mu sa ma bodam sem ne de de be tia fa so ye be tia ahoma na wofa yiri enso wofa no wo akɔhye wofa ntian ahoma yesu obi asini ma no watima nya vim kɔ no wofa yiri wo se ne maame ne papa ntimi ntia me se wobra ne ma ne bedo me bia ya na nya maame fo no ya kura no stage wakodu no wo maame ne ntimi mo no papa ntimi wo yɛ kɔ baba obi eti akura bi ho aye burden abeto abusuam de pese kan nyina ne se hwɛ edumre bi ewiase hwɛ na no ne yɛ kan asɛm bi sɛ obi a wowu yi a ne wɔfanom aye na se na yɛ dem obo game hwɛ ye bi e course no hwɛ amanfo o mo frɛ ye anya abusua bi a o na no me se me ko me kurom me ko hu me nua ne wɔfa manom bi o masua wi no kwaku onim wi no na nso hwɛ na taade a wo be hye na bravo ne frewa said you dey respect abusua bi wa ye dey discipline no baby woduru no wi ne de omntimi nsi ukwan ba ontimi fa megimi wo fie ntu pa pepa wa no wa bodo mbe kan kire wo megimi se ne ye kan abusua bi wo ampa if you for ma ho fe but an wo ye ane ne ye nti omunya wa de o fe na be wi be oh an wo ya ane ne ye bi omu chese de o ye ja oba bi wo fe wosoro no pa ne dia ne so hwianwiasam ntoma twa na sene wo ka bibia won tia so oba no so ho fa bibia wo ba ho bi o bi nanso ye nware no sa ne wiase ties na mpesa me ka chom so obu ho ye coach o mo boda enso wa de wakwaje cap enti obi wo abusuam na se wansi dan obi wo abusuam na wani sika no nkyere se wa mobra because a coach bi a mo boda no timi coach di nyansa ene na experience tete players ma play timi de kwaje cap dia na just abrabo ni wo mu different obi asida bebre so wagimi obi asida bebre so da na wasin sabin predator ye ye kase kwan a ofo aso di si ya wo baba wanum ete de ye kan nyansa na mafo amaba se mu tie ni amobaye na mo papa acho dia ene mu nhua bibi na mu nya good legacy amma ni pase da ache asoma si ni ho a ebi anya wu aseba watu kwan a ni pasoma si wo hono ma hwe asantefo kasa bi yesa na ne miamia kro ne kaida yes ana ne miamia wo ne kaida yo akola bi wo hono ma papa ni si kuraba so onko ba wo yi ni free kuraba free so na ti da ache bia woni wa no da ache o mtimi ka jose ba kwasi pa de no ne so petem se woni mura na no no de akosi so ti ase ene wodi pa bi so onso a oye katakata ba ode bo afie etu obi ntimi mfirifie ma ama chama fam dom awo ho nti de bia me kan sa asem wo se wo so wani eden a ana wo nsem bi ka edu me bi afanya nsato na fatra ofie e wa kwa bi so efebu akronfo nkom ikromu akrofu akronfo wo so etata hwese de onko fie because of sa it dey person ya kan nyina ne se mo be yam be pa acho acho pa mu no hwe kwan ya ofa so opa acho kwa na ye wanu hu de nanso emu nsem no it wa wutie yen so ye pani so ye akoda so ye oba so ye bema hu kwan ya wo be fa so e na medi ka ka se wa ye okru bone wa ye oyere bone na wo pa acho wa mesoro me yankasa mre so ofisa wuntimi nyi ofim pa acho dia e mampane fo ntrase nche no wa so se mintimi na wo na mmom okay so se ma ye obone okay so se me pa acho okay mpani fo se me pa acho na che se wankasa woni mini awo ka kwagu yenhua kasa aduro bajo atrema yenko ye aduro bajo atrema opanyini nsem o kanyina wo ti ase etiawa me ka acho se o pa acho e ma okay ni kan it means when you ready so pa acho okay ni cho pa anim ebiem se o mo se wo de wo se wo du osusu se bajo eni che opa anim e ngwase akasa che opa ne se ma anye ne ye minua fa che me ensi biem e che opa ba sa mo se ma nka ne ye dia okay wo de me pa achew wo de me pa achew enye kasa sua ebeboa 2 wo start no me mo ate ase se IGP was appointed by John Dramani Mama, our Excellency President. What is it? His Excellency our President John Dramani Mama. IGP one appointed no.
enti se wo pe obi se onko pa gi picture o ma no adwene se ono na yo overall boss dia then na ni di yourself atawo so de ma no because asem you kran ko no onim se osmo no so onko pa chewo aha ene won so na wo soro pa o kan e betie dia ene na so ka ya no nka nche so onko pa chewo ma wo se o mampanyi we de ye ni nsa kabima yen untimi so mampanyi so onko pa chewo ma ye wuro tumfo untimi nka so onko pa chewo ma na mpa chewo kabima na de na mene so we de mesere na de nani ato no abam but kopa gi picture ma me abla me na mfa da duma de wo tiri e bia no de o man ka esika menim ne obeso wo kire no wo ba ka edi na nim wetu atua wo ka no wasoma no di ensoma panyini sa e first mu de eche bi ni matena wo kakra ti ne mabobo di ntimi yadamo edi muhunu sa nyansen ebeboa mo na ebiem masa de asema bre mo bra kro ja hankof ofie hankof no ka say government dia it is obra bi police ni wo ja ya e wo so ko hand over to the government enti ya den wo ja ne fie so ko abrochire kro mo ni wo bi kan eno de ya de chem kro obla na yemfa nche no God tu fie na musimu woki no mumu betima pe uniform ahye akoye obi bone enti eno de de chamanye yie ho no de ye be address se chena no munkoye kwamkafo obi mahye police atare mo agina obi private car no agina asuri oni se police fo mo kire handcuff obi anya hu onim se esa handcuff ne wo no asamete ye be hu anse mo de na wuram de makoye mo ade am pese mo de e di handcuff no bra kro no ba be kire mo Ghana mram eno de ye de cha enye yie na mo last yin so ye o ye content e me kan se mi fans re cheopa ye o media ye nyina ye create content no obi ya create content a oni pe hwe de afutuo ba ndu content ne kama ne se o de hanko fagu nsa we si ye betwa ama no we si ye bebi ama no ebe endia na ba ko apie mo de munyimi sa ne ye be fa mo kwa na mba hunu se Ghana mra ne ye mfa ni agro ya bo o omzi hweni jimi bi na amu obi ahu se mudi agro na we de waka metwa ama no ye de ya ye be free mu ye de wa wie content ne sana o create content so do content ne kire nkofo aman so se ye mpanimfo ne de omumu ha ya post for etimi dwane free omo nsem Ghana for de omo atim gonya kwasi asebe ya twa mi wanzu kwaku a ebi ba ye nchen ye twa meka me se aputoja enkura bi kan e be ye bi se ya ye ya be twitwaw e no mbe pa acho bia nchen e na masan sa de enti Sompa Asem Mpe Nipa mpanimfo ye nka mungum ba de kire mo kwan no monko bedman ho ukwanso mu ti Wofa Lumba futuo wo ye ohene kase moko na muhunu na momfa mo fon kronsi ni so onim kwan ye fa so pa mpanyina chewo obetena se akasa mpanyin kasa ama mpanyinfo bu ato mo yem ana monko ai go city hotel wura ho eda moko eda ho a mo se mo sere no ofa na se mo mra onni mo anim na mo mpacho mo anya ade mpanyinfo no be kire mo se de wo se odi mo anim mo mpacho na mo ntimu jimi so na ne amde abande eta je first de no wo so abetimi aba me akoye ni hello Wofa Lumba ye Wofa Lumba Wofa Pizarro ni mi do kickers my Pizarro bibi aboko de Wofa chedi ampo nyanko pa da Roma bibi adana kwen babin shop ne koso Wofa koso de police station dan che kickers Wofa metu ka da kura be yimiti Wofa me da chedi ampo wontu nkomo nshao na Wofa Lumba mefa kwen so na ma chia mi nua panyini anso na sale adodo na afa na IDP afijasi no di dwumadi se ECG ni meter reader na Wofa Lumba na asoma odi atu ana no de ya ne mantie sa de chopai nye adie bia no fa edi agro wiase na fa obedi agbo no a ese se kama na ni so de anya bogadu sanse herbal bia mra no wo na wo mu aposifo mbo e ho pan na man mu adie bia na fa se obi be committee bia no omu na be so no ense se wodi omu dwumadi ko di agro nempo wa ye sa wie na chopa wa hunu kwan se wo so pa chawo a ense mo mu kan na nkense se ba ne sa ya wa adie bo krofa o pacho na nso timi de ani die kwan so aka bibi o se panyi bi kwa asa bi won chan no o timi fa sa asa no to no so edi hu djuma no de yie eto yie ne mom ko ba se de omu si da da ne mani dia edru ba bi amaguru fa yenso bibi kasa e share ne na mfo share ya ka no enya no anya de ko ba bi a de ko edom amani pa hunu en kasa de wen kan koso ti yesere se du ba bi na fa de ama we nyina ba se enne yentia enne ko tin obi ba asamasi enta ne ompanyifo bi ofie ya ka se panyina simasi ba na ye mahyew anso ne bi ni ho na wo fa se pra kana samo a ma bi yo ni na na bi sa de bi aba do fa abre do Pizarro kickers ba ko no bi aba
2 na munyini film na mo mejeje. Hello. One subet my friend 055 40 45 28. Hello. Good evening. Good evening, sir. Na nnọmpe today. Awurade ayade do na nso e. Ya ko po adom. Mu ye pa. Mo frɛ wo da to pa be. Se payful team program na wo tell pa. Wọ́n tún nǹkan wà sọ àná yìí na wọ́n bọ̀ lọ́sọ̀ náà wọ́n fẹ́ ṣe yànsa. Overall man lẹ́kọ̀ọ́ social media náà títí yẹ TikTok yìí ńlá ẹ̀kọ́ àkọ́yìn wọ́n fọdá ó ti gbọ́ èkì náà wọ́n ti ní wọ́n ti yẹ TikTok. And the youth wàá mímú ní ndúlá mo bí owó àárín náà òjìnà hó paa nso ìpúùsì náà ọ̀bọ̀kọ̀ wàá dá òjìnà hó wàá dá. Nti gana yẹ wọ future náà dẹ̀ yẹ future no yàá tí wọ́n mọ̀ nǹkan fún mi. In the nature of the program, measure the video, we never run with power. Don't pay for your mama, pay for an idea of your mama. What's it on them? Yeah, and so what was their president? And they are showing you so on. We each other gonna that's in the future. Oh, be yeah. And to most you about them, what's the part and pay for one day? No can do the bonus, no more in an angle, but no couple. More ye, nobody, what will be a one yet? If my money and you go bye. Bye. Ubet Mafre 055 40 45 28. Kwa muso nyomo. Kuma politics me boy and paying for anything simple. Trobia yin in a sign. What to Budina and where you respect me. Hello. 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 Yes, I'll be in back. But what men can go? Ambassador. Majue. Yeah, no. But what can I finish in a dinner? Say, hello. Could you young quay him? Hello, hello. It's you. I'm on calling what I'm coming to. Hello. Bye bye. Intimino ninkomo. Obaso anwa kasa stream. Hello. Ofas. Ye. Me bonya ko pompa yese. Mpeni fo be fan kwala musu ayase. Na dia na yake kana say. Sika fo ma yese o so ba pa. And you have for kwana baby I be everybody. So you blessed for somebody. Me ire to passes to afra obadi say. The batch of passes not mano. The crab and said was that. Look at what we're some basa kwa offer. Ya necessary say the more police for and out in a phone and then kwa me bo mpanye. You say that moment ya minti. Now no be call cancers of my big which I go abana my bekasa story naturally. Hello. Hello. Hello, Kasa. Hello. Chama na to say. Hello. Me ba jo won to say. Pacho nyame adumo na nso e. Awurade adome ntie hu na furo na nye kama why? Me pacho yo. Udi ni ba bia kasa fini awo Canada ato aso. Pacho me de Daniel mo fade. Okay. Ni me kakakra ni se yenuanom de omo kan no e fa ni se omafum kwana but kwan omo fa so pa ache ono na anwie pay senya nanka na ye papa ka na sen ko mo pinyi di mpo be di o mani empo omo ka hye mo mpo nka esese sisi na mo kwan omo fa so aye den apa ache ono nti yen so aye ka no esese yesua kwan aye fa so kasha ne kwan be fa so aye ya de ya da ne den na no e de asumdie e de bleye me da masepa Hello. 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 Yes, I'm a boss. What's important to back to look at me? Me bajo was so majo udini baby agasa free. Bajo makatasa ntebe kwai. Be kwai boko there. Bajo. Okay, mbajo udini na fe yanko. Bajo mi din ya fa ni mo. Okay, yanko anywhere.
But the friend Simon. Simon Pacho meet you, Yanko. That's right. Yanko meet you. Ghana ha Mbrawa. And Kram, almost your boys and Yama Basabasa. Young Senior member, new woman, the Yanka, they have the Paltromy Paltron, and none of them what? And what the Paltron. Okay, bye bye. Bye. Yamisha. Hello. Good evening. Good evening, boss. Yes, let me make a different Kufudia. Kufudia Boko. Boko. Well, I won't make me uncle, maybe your my in Tomba Pacho. Yet the son, no more cotizo, the minimum training to my Pacho. Yet the son, no coty police, no more training to my Pacho. I didn't hear so much muscle, and you in the first time, in the second time. Omudi Genies, I also use the Eugene, I say. Yes, you are show muscle. We are young, but a child. Yes, you can show muscle. Yamisha, no contribution, Ariaba. It should be hello. Winchell, that's one you know, Casato, because it's 1 carry and channel, Cantabisa. And carry, I'm not can I something in a good hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yeah, but I was on now. Sompa na we mpacho udin de se bia kasa free. I was a friend of Yankuma. Yankuma se boko de. Do ba de as for adin jebra. Boys, no. I am big consequence, and I understand how you must be the panel. Because people are also doing the same, but they are finding hello? What did I take out? And see the Lord. Okay. Jam far from phoning in and see hello, last caller. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, sir. Boko now as well. Yeah, do body as it. Who was young him? And we didn't want to know my family. A man who am Rawa, Sompa, a chimney, a tube, yeah. In general, interested to be able to one of the games and phobia, they understand to know about the packet. I began our packet, I young at Mama. Watch a pan of our pan of fire, you pay. One as I won't really tell the packet. Into the planet Tibia, whom I found the omo. And then a home mind, Jimana, Banner said you. That's some the very much your phone idea, mushy. Or Memuha, it can be deep in at a minute out, Yayapeno. Yeah, Jenny and some pass of my mouth. A man running a money a bamboo, young. I said you memo, Jana, and also. Men so me da wase ya kwakwa ya nimi animani ya kwaku wasa mana wo kan nansani ya se ababa bi okwa asole na oton ade aye nto oboka e na okwa kanse ne sofu panyini okwa na sofu panyini se na loan na okwaje ye no de na ade ye so papa mu ma me 5000 ne ma me de afa ye nto na so oton de ye be ne ma e na so papa me de akofe fa panties e na me ton sofu no to na ada na onya sika wani kan mezisu wanche me hu sofu ma mo nche pieto da na asole ma independent the other car people ana sofu na kai ohu sofu so with this of my free so you about to go na watch the panty jazz you o ma me mpe bieto say na ere na okoto bieto let us ready to fight share e did the bieto there let us on am wo bodan to sa me say dan to sa baby asofu be ka bi are ready chese u peja ya nya adamu akọ share so soft mami wo fie na gum pecha wo freezer no de pant na yere we no mabu akasa wo ensem bi mfrewrade o asem wo kura na nka we kay kana bonten wo buga na ba se basa wo se pant na ma bi mpa pant ya oh ba no wo ka no kure o wie ro bu so ba nse wo ta jo ba pa na kura mba so le man shape ne so lo kura wo to aba kwa se wi ase wonnam a wonnam a hu se o ba bi kwa o so ba henta di mu a wo fo nche panto wo na ugu
because oba won she pant wo kwa wu ani e wo se e kanda chebe na wo so nyame pa Monday and the match on ni Monday koya ho research ma ye kura wie koya ho research ma ye kura wie se na form na aba no ye musa sa otisi kuma se montene so me she pietro ni me she pietro de na ye mo se se no he no mo amfre artificial wom kwa kusanya time na me bie ko akitua bia e de asam beba o hwe ye se no ba bia kasa na don se ko to se first ko bo ba to a wo no de ne tusie ko ye form a enye check am form ni ye bo na ye form a ensam hye ho madam bia amada fu bi omu oba sabe ne nofo e na ode pe no to no oba nufu gya te say da house e gina ho te say da na ye didin go grade ye gogo say on your body o shia na ahye to grombe wasem adwombo na wo de trim enti oni na oba wura dem say asiese no say entoma wo de ahye ho oba wura no afede ade na asi trasi hojo no maboka apatu pe to na tai na fa na so kaye wura de me yapira yes woody me goro ho time ni nyina beko ye go computer so de abasisia ye go amasisia Poku na obi a yekọ baabi na oto do nsa suma no te se de yekọ baabi nana kasache wadanfo no enansen ommo no ho modin sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa ni nana mayenko na menko penkohini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko die nkohini ne enubina ebra donek herbal mister ewo ho diamond scientific herbal for ene dia ba eye mamadro papapa ebu adwuma se eye sisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to baabi atonto adro pia na nyana ana akodomenase kumase ne oboase kwantempo no so oni abot kale ene die nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho dadadadada ago na adiachi muda soda adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve my problem ya mama papa we die me nyanko Donek herbal mister eye memedro e manka ho obi a onya mfinse du nwotwe so nka ho upa bi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye den kra to yatum FDA for gitum sa na se akonyam kwa so no omo ma ye kwanse etimi boda huro no ma enema eko nanim ne senti no ne aye ka ti onipa bi a wotie ne se omadi atum di aye so wa akonya se ye boda huro no enu asamsen chenche sivia je se na ahomte alwahu na Ghana no me de da bia ya meka ho oyonko da ne oda etomire bi na ho ode na ne oda fom no ame aso ni mu awurade se odipa ba ko nante hwe ase obede ni omienu na mo ba ko hwe ase oba ko so ni mu ndi abrabo mu no eyi obi nti no wayeye o eyi obi nti na wo mpraye eyi obi nti no wani mfraye obi a ne nse 20 na wo ye ntwa wo nsa no ni frani bi nti na wo wani da ho no sebe ya betima koye na ohia na wakọ ne moa enu asem awre huo wi kwaku me ko he fun ne so 2.5 okay bi ana enu ana nipa ntima anya yenhwe nenhwe enye fine but minim ze obekọ moa ebi kura wo so hye ebo nduru ho papa na sa ba ne biem ye yaduma no ye somoburo ni mu a ye pese ye husu wagina yie ye so ye nya meduma no de no ana ye enti mesre ni die kwa so mumwa kakra ye benya ne emwa ne emfa mpagya papa yi obeka na story ni biem ne nyina ya boma koye no panyin pampa cho mo ajo na ha ban no maso ama na dagni wo ho papa mpacho bibia aboko de udini biem eno na wo kan na ne so obi tie ofofora Matthew Nuyama Donko ana osofo Matthew mpacho ni die kwan so mebusa o dia na etete wo ofisa Asem Mpe Nipa betima boa o said ya umiedi nkomo no a ye etete me kese ye meni okay na ze meeting ye meko Atria Mountains okay na meko mountains no about 3 days time and I friend me say baby a metie no okay papa ya ye hwe ni sesi ya oda fidi yesu yi ne ewom kese pa ne se sesi ya one ye ne ye kase na ni no light off ohuna de enu na ode na sembe dan ye
lucky oba one de nani nye to nim ba bi aba ne se Sompa ne de wate din no aba aso se hefo na ye adwuma wonim na obeduru fie ha na yen aye wo kese na omo fie bi nim no na omo bo na pa wa kire ye no na se wo omo bo ampa because na papa we nya nke no na nim gu ase nipa se nim ni fie ha no na obi akatam oyitire ha wa wojo na obi abekatam a okoye sofo se de na usi preaching ahobrase adoya na oye papa to nkomo ne so me ase me di nkomo adiama nji ekoba se e o mountains no na ye frame me sa ba bia metie no ye guri efie nagu okay na efie ne so ekwa na ekote se manson da so okay nji o mo frame no e ka se nka 3 this time no ba okay se na me go abira o manim na me ko ye nche okay nji o mo sa frame na de chin no mo se ye gure guntu o mo de me nema na besini ko mikrom okay ti ba nsa na o se me ba ja me nema nyina o se me din ka me hwe ba bia me din nema na gu okay na nyame ya de ma de chin ma sa akọ mountains so ti me beduru anyumre me da ma de chin ti na pa na me ko Praise Baptist baby am kwa so okay ti am kwa so e pon devotion na na madafo me frame masafa se ya me mra atafo senate Sompa Sompa na crossing ni mo ametumi na 1-2 no ya se mo chobi ya pagya me nti media na me se kambo kura na abo me moment no ya meti no masuma se imunu ho free ba bia me da no imunu ho eto senate wo mo enyim ho no pepepe na mo se afi de kai sa hodo e twam na no se nipa no ebe so mo kura no pagya me okay ani ba mo so mo tunu ye se de ya na no asaga so no ko wow ndi ekwa sa no profo na de be pagya me the hospital or not just say akana shembutu mo ne yina na ridi juma okay je no chi me be fie no mi ankasa na aseme fa kwan bia so say me bo am free say bible so na sure na so na aseme da ndi na o say me fe kwan me ho to me kakra ba for this time no na so there be o say me ko family mo na wa chairman trust ke me ko duru Sompa FM ade ya chi na che say maka and samena ni nyina dufu je ba we ba menchi an o ndi o pa ha ba we mreme o apena me ya to so ndi ba se na o hwe mi no asana no samena na twa metumi esane a ebi ti me ba no a je se ko na se o se kwan bia o se mfaso na ebuwa me na me ho ya me je me faso ndi no na me nemu a ndi kasa na nyem moto no bo me ni su bri me okay me ni su bri me na ai bi se mi hunu ade yi tina me se just a few minutes e bet okay e de enu na chi no na je sa atu mu a me so me ko ya je chiri e de enu so ko hospital wa plan so no se ikuru ade abaso okay je duru na je se de o me ho na ma plan na mi timi nko se ye nyina ye tie Sompa ye chiri no na sa ko ba se glaucoma de no de aging okay ti enu achi no na akwanya me wa na se mo bibi bank ameton ti enu achi no na me ye ma bi se de bi ya ko me ko kasa wa anrejo okay kasa anrejo man ba ya so a machines de ya so ye de ndp kwa bonten e ko kenya me asem nikanika Wofa se aba be se sani nyina ko aja se emu amema ntuma ene amantuma kabrebi atwem nka me ware ameto ya ne be 17 ena me ma me nso de ya me nua ba eni ewuye ono nso ode ma ne nyina na e obe ho eni me wo dem ho na chese ofa abeye no aje me ntare kura no akara bi no jai so sa na onu okro idi ememu ye din pa ma mi ya bo e ko ye se ya ba Sompa no ya se ni wa kro na sa ba be so matare ya busi Wofa so no se me nam de ne shebre asha menem at the same time no so di konfu bi achi
ani fortune ndi tanga sunsun sem ne ya ani senga obokra na ebeka senga sha me ba me mo na me ne sha brede a sha me se de ebe ya ase inipa beje ne di ebe ye se ebia me ma ye bebi etia no nti no ye sa o ye sa kasa ne nya mo no na mpo me wo pesa ase ma balance e ho no na ani so be di ne botum me no se oyi pesa na o de etro na edua ne se no esa akra pem mapampem tina je se wo se me yidin se de be ya enya me yitire di mu na ABOP ekura wa kwa akoto ayi abuba bi di ashima na bi etisa ndi minya chance mo ye ya twen na akọ ya ape na mi di mi ke free hon be se na o twen Sompa FM ena me ko pe obi eje me bi ha ge ndi enu no achi no samre nya na ni nkokora okay last year ya no wani ne kokora ho ye wura this year mu no okay ena me hunu sa afi de ya yeka ejina me aka sa me timi de pumai na ndiko ba bia mpesa me ko bia indi me ko ya na ase me ko she de mo no ba se so me sa se bu tumi no min timi pia me ko je duro nso ena me de ena ma de sisi me aka sa me timi ena ntin ko se de na face na ti ni bi indi aye bibi to say me fidie bibi anaka ye ni da so nim se bia me nika kesie kura de metimi aton na metimi de bibi ni nyina wafa okay edi ama ese ni me nyina e basa na so ye nyina ye tie Sompa me ye obi a me ho se obi a bia o ye soja commander na ese Saudi ni papa akun na adishima ba be kono no onemu obu na so wo mo ade o mo kono aeroplane de ko na parrot am de kono wona ese wo de utwie anzana no ndi o se e fami Ghana flag am fami soja tare na me ma aye forget to nine no na wo pro forget me na me di sara no no se de bi ade yesi obusuafo nyina so de atwo mo nsa tempo me niema bi esa kodi yekuru mo bokura no wasa sane nyina ndi ho no mo no me maame ema na me ba praise for de echi no esan se wodi ehemfo ne akonfo echi no nti saa be no mo ase konfo bi wo yebusuema afi na o kontete ye waba okay eje ba se na konfo ne ehemfo ne ye no mo ji sika kase no o mo de she young bi nse ya Sompa ya bi ne ko ho no ni listen ni ba ko kasia Argentina we toba ha no no ya ju bibi na igmekrete meto no what okrete gu me phone so na che se kakra be jin botum jino so di matema wo mu o tabawo okay na che se akoye ene echina e ma me ya me na me ne na no so no so jeji won so nya program na ade ba ko mu se me no ha mokura me o fa sikuru ya edan ya me ma me na kasa dan odem no obetwe no isi abontia na du no mu yenu na otutu pru ne mu na me ya se wani huna de nka mbusa akwashin ba we producer ko wonti odan na wo ya se boto gugu fa ko me kan sa dia betima site nsa boto gugu fa te se ne force ni ema bi aha na se window no so waye bobo sa kanta ni bi okay corridor mu ho no na ade proud sa TNJ ni bi na aye wodo Sompa FM ewa waye na roba udale mbita temu ho ndi hana woda ni munyamfo se wo hana ada ise na me bibia na efu na dan na kora no said ayi no corridor no ho no tie no unim sa ni anu modua na Morovia chance ntinya chance no modua nka ye ni yedidim okay endi meka said ho no kese ye tie no sa na dan so tie said ye ne ho no corridor on size na ye dem no ye ne sa na inside ne so tie endi enoda meka mbi se wo de kete ese ho no musi ya emuntimi mayinsi epoapua ba ne tintin mu ne de ekosi ba ne tietie mu ne de enkonsi ubeji adi se omofre wo se ye edwumu dan saafo yi na aseto tribe na utimi didi sa didi no sa na kireme efri se
the moment me dey kan no say Sompa 2 years later so da ye no so odiamu doctor panyini bi wa ha no nkora berema ya wo ni nya no okura haban mpanyimfo busa ase na chese twediam pode ne be ya haban duro woni ma haban komo bi ko haban kasa wote the friend Dr. Apostle Amagashi ntudi woni ani ba wa aso tie ebi kura yensie no ani yade ya yalehwe na wo doctor panyini ho di ma abunto ye mwate ye ni doctor ni nkomo wie na afi ni ho no ya ba ho wate papa wo boy tuma papa ebra so ame ye ho no ko futimi bass ye Wofa Lumba na wo se doctor wo fa hia na ya church o mo anu o moko young boy na bra me hwe ni video na me yam hye me se ya wo abofra ketwa no amo atwede mpanyimfo yere ne se ya haban ase kire ne se ye ko busa o mo awani a ye se papa we obo ade de haban a hye ne nsa ne symbol na mo hunu ye no mo hwe no obi amfa ni boni anya no na busua kora no a na wonyini ye na ye dwale na gya ne kwan na ko hese de anwonafo ye o mamma mere e de gya ne kwan wasi ngofo auto machine bo de nani na scan ube gina wa ne nani na ka je no ya no tumi bi techiri ena de azuka wo ye dwana azuka we no odi azuka waya we fans ne your fans Nyankopon boss ni asase no ehunu mu na aka no o de ama Dr. Magashi enti ye de ahaban ma eni dubra e de kawa apomodin eni ogie ebe ye odia ye giri se nyame nam ye so sanipa ya de e ma fa hudi no ogie e ye nipa dia o ma ye ko ya dance ye embra ahaban dia gana boy nesi wa bi wo mu mi de charity mi mazi ma akru abeya afini echim na me menses ma malafu bi di Dr. Magashi wa dance echere me na me ba me bi o ma me duro ya me no me abeya 3 days na medicine sha say eba abasa be 6 months and stop order month bia eba nti onwa dofo a wo sa problem ni bia me so say ba Dr. Magashi oba mu waduro say de me de ne ye me na kwa etimi akọ sa na so ba obaboa ma so de re so aba me din de abawa hana ne tema kro ha ne mfie be nan ni me na mu bui na emu nsam le kaseme kan de abachi enam so ma stroke kura de ne ho bagim me nanti yie na kire ya me hunu Dr. Samuel Amagashi no Israel nyame adom ene onankasa dum e won so wadum ha sei ene habama emu a wanim ne nti ene mitimi tumirika anopa bia se mitimi eye trotten anwumre nso saa stroke wadi anyo amanam so ma me di nipa bebre aba wo mo no wo yare osa stroke obo ha ho se na chiri ne nantini atwetwono ne toase atwetwono ni nyina me di nipa bebre aba ai nipa bebre nimmanim ewo efie ha se yi enti Dr. Magashi die me kase me kana nsemo a sanya mbre na emma ka me kama ade achi yakoba yesu semu nyina mahu enu nti ne yeka kire se entenase yenkasa bebre ahwenipa enkasa enti wonsu to anamo ne bra obi atoka ka se ne sifie abayifo abetena so ka ne kwa aduma na asai obi nso atoka adane eka aman enipa ntumi mfuka no onyankopon de tumi na ma Dr. Magashi se memfa haban kekenye ne mount kani abayifo accident abonifo accident bi o ma hye bia no enya dia obenya bi da e haban sei ene e di adwuma so utu anamo na banko ade a ye di weenu nyina ebema wo e haban du brand de wo se ye brande de wo se ye different kun de wo se ye na duro e de mawo oba o jere fa ho di ebeya odia number ni 0547 044307 ofre menya abotre no wakasa na ohwe chiri kwa yo Kumasi magazine makru ofa makru jonko akasa uko police house Dr. Magashi herbal and spiritual center ye du afite anopa 8 ekopum enumre 6 o'clock debia kwasi adanko a ena ya homegeda entrance nkasa me boa me ho anhwe abaifo no omo ma wonya sikampo no otumi aboa ho to anamo ne brasisi a ogie ene fa hodie
a nyankopɔn de ama yɛ no ɔbɛnam yɛ so ama ɔgye ayɛ ɔde a yɛda mo nyɛ wɔ doctor ni doni ma ha bɛnuro doctor okay nya doctor ni doctor sɛ de anwomtofoɔ no aka no doctor ni apostle doctor Emgashi ɔno anso na ne ɔwɔ fie ha no yɛkɔ ne doctor akɔtwetwe nkɔmmɔ afiwe mu no adwuma abu ne so a yɛhu doctor chew doctor akɔ aba yɛ nua mpacho bibi abɔkɔ onyankopɔn adaroma bibi abɔkɔ yɛsi ne pe huru so wɔ sɛ adwuma no sɛ woyɛ na woyɛ ne yie a ɛno na ɛma ɛdɔm ne epuba pa ɛna me no kasa yi on say 2024 ɛba na wie no West Africa Traditional and Medical Awards no me na the whole Africa no ɔmo kyerɛ sɛ ɛba na sɛ bibiduro akyi ayera uhu Dr. Magashi was almost bibiduro sa hɔ wow me na ɛde sa aba so bodi ma me wow ansa na Samba African so the best spiritual and herbal clinic there me na ɔde sa award ma me ti bɛyɛ 3 weeks ni no yɛde saa aba so bodi ni nyinaa akɔkyerɛ yɛwura otumfoɔ wow ɛma otumfoɔ sɛ hyira me ka ho otumfoɔ asɛm ɔka sɛ Dr. Magashi wonya mbehu me kura no wagi Ghana hafa na baabi a na afei na wo sa behu me sɛ hyira wo de wobɛsa kɔ wani mu yɛ pa yɛwura mesa kɔ tu kyerɛ otumfoɔ anim ɛma ahemfoɔ wo nyinam sɛ o kan Deuteronomy chapter 23 the verse 1 ɔsɛ deɛ ɔnsɛm fata sɛ ɔbɛnyankopɔn bɛdwom okay ɛyɛ deɛ apɛkyɛ no hwe wa wow anase ɔno ne bɛma anya adwuma onyankopɔn ahenim sɛ nipa no ntumi ma hɔ wow enti na nanom te ha na sɛ bi bɛma anya adwuma no kuruni ombedi ahemfo no nyina abro because e ka bema obɛbrɛ e de amama okay omo nso ne yefro mu egya just nyankopɔn de niema e wo biase nyina egya bema okay ene ye wo ɛna ɛsɛ mu ne ɛma ne na okay enti di e wo mma so ɛna no sɛ woni obadu dem na sɛ woni ntimi na no kureni okay nyankopɔn odi wo ho yawo wanye because the enti e ka ɛna no e wo se ye no moda okay ye ka abofra ya bɔ na afa ne na neja okay ye ka akoda obi odi ne ha akoda obi okay enti nananom ahemfo eti hɔ no no kure wo mu se ahemfo ne nyina gya haban matum okay Ghana ha se anya very careful no kure wo mu se heaven hɔ no okay heaven never sign your wine there because so can Revelation okay chapter 21 the verse 24 was amana mind be nanti Kristo ni han nim e wo heaven ho and was na asase so ahemfo e de omoni munyam be den ebebam and so person wo hu nyankopon kra na e was so hu se the studi ahemie okay e wo asase so okay ohim bia ja haban di because onyankopon no tumi a wokan na was say onyankopon ahemie nyankopon ahemie na se de ahemie ni bia mo asase so na muntimi nhwe se de esiti edi sa ahini no enhu se de nyankopɔn ahini ne bɛyɛ de a heaven bɛ sign pa no so yɛ nsɛmfo yɛ de apomoden ɛna yɛ nyame adwuma okay yɛ ka sɛ obi yɛ ɔhene a ɛne ɔhene ne ɔhene o ɔhene ne de ɔwɔ apomoden a wɔdwene a esi so na ne nkurɔfo a ɛsom ne nyina no saa nkurɔfo ne nyina nso wɔ apomoden okay enti Dr. Magashi de bia me kama asɛm sɛ sɛ woyɛ kristoni na sɛ apomoden abɔ sɛ de adwo nso abɔ akokɔ a ɛbɛyɛ den sɛ onyame ahene no onko bi because sɛ wokan Bible no kora na eniema ni nyina na ehunhun nsɛm but ya na ɔka de ba honam mu because Luke chapter 17 the verse 20 no wɔsi Yesu Kristo suafo bisa ne sɛ owura da bɛn ne Nyankopɔn ahene ne bɛba okay kyerɛ yɛn afi ne yɛma yɛn ni yɛ de ɛna hɔ Yesu ka sɛ Onyankopɔn ahene sɛ obi ka sɛ wɔ ha anase wɔ ha ɔboa Onyankopɔn ahene no nipa mu nɛte ana 1 Corinthians chapter 6 the verse 19 su ka sɛ munim sɛ munipere ho kokoro Nyankopɔn kya asɔre dan enti munnim ho enti ɛnɛ ho kokoro asɔre dan yɛ nipadua no ɔpɛni obi anya stroke okay onye duro ntu aseɛ asɔre ne dan na bu asɔre dan no akrake enti obi na ne nipadua no yare ti ne mu no ɛni ɔno na edi ne ho abro but odi Nyankopɔn a ɛti ne mu no odi na bro sɛ ɔmma nyame apɛdeɛ mbam enti because wonya apomoden a ɛna otumi nya Nyankopɔn apɛdeɛ de bia metwe ne pa adwen susu sɛ Onyankopɔn ka asɛm a asɛm no sɛ du ba bia asɛm obɛka kyerɛ na ɛbɛboan no na nkrofo bi adie nim akyerɛ asɛm no asɛ no enti wo mo kyerɛ mu twist na afi no bo sɛ wo no ade Nyankopɔn sɛ ɛmoa wo no na ɛno wo ntoma bɛyɛ tetente yɛn no haban ma
any dubna any Yankopon de Mai. Yen another penny din can buy na. No more so Yankopon for an body. Okay. Because Yankopon body and no soon near the Bible. Okay. Yes, you please to buy a Sambi or Canadian. Or can according to Yankopon body. Mpenifonu edi so okay no ode no na ye mfato ho okay enti nipa bi opese o te Bible na se no nte abode ase no on te Bible na se okay even Romans chapter 1 the verse 19 no was onyankopon ho ade onim na de pefu onu onyankopon na eyi ache fitititi na onyankopon ade oboye no oni tumi de di wo sa niam no enti ye wa haban bi efe na achampo okay edi ni se eche empro enu ntina se first ni se obi wu a ye mfa nipa no nkɔhye fridge mu ye de achampo no sramu ne so obo se nipa na ye de denden enti edi achampo no se eche empro so obi wo problem bi e tumi da achampo ye aduro emema no jo so ntentem prostate enlargement na ni nyina timi jai ye wa haban bi efe nunum eye noa nenom enti obi fe obi yefu ye ya ye betumi de nunum aye aduro ama sa afia efe ne kuro na wo yim na de ebeko ye wa haban bi efe ne 20 ni 20 pa wuntini nipa dua na etie mu no enti na nanom tetefo no no omo wi 20 ni hini it means ebe to 20 na wo mu ama to the extent of be ma wo mu aye ntini no eno so etime nya honden enti anese ye pusa anye mo nyina ye be hu amane because Bible ni sa temuda no oba ni be ma beda kete ba ko so mefa ba ko eja ba ko yem bi se hwan na nyam mefa no eja hwan enu na Deuteronomy 23 verse 1 be ka say the onsen for teso benyanko po bedwumi de apeche ne hwa mi se mema omo ni mema no omo ni omo ni da ti mu adwuma no ti ni na no sa mema no omo ko heaven no ko pedie no kure omo ko bi enti Dr. Magashi die ene nyame ya adom eduma na ebio no kumase mazi makro ene ebie bi akra kaswa prison jaso takrade de no kra na takrade apawan kejebri yesa wo takwan so bogoso ye power line techima so ye sembie bi wo techima hensa brigade ho ena kofo dua saka ho east region kofo ye highway so no kure wo mo se ye pese ye manipa hu se nipa kra se obedwene na wa adwene si so no watumi abenyankopon it means that you so habaima Romans chapter 14 verse 2 no onyankopon se esuafo ne nka nkire se obi wo gidie se otumi de adwan na bi but mimi nyankopon de se de wa ye mmene no ondi ahan bi ane nko a obani de to Daniel na nam so nti nyankopon eyi da ye nyina ene ne hunumu no e de kire Daniel no Daniel chapter 1 the verse 12 no ebra na Nebukadnezar be kire Daniel no mkoye no Daniel boni trimpo se won for ohin na aduan ne bi mfa ngu ne ho fin enti okase mo ma mefu ma aduane eni nsuo no enti bra Nebukadnezar som dai no ne Nyankopon Mpe Nipa o yusu ne krom haban ma obeben no enti Daniel no o yusu haban ma ne dubna no ono na Nyankopon yi dai nyina nkyerase de ma no enti se Ghana ha yetra na di ablofo na chia ebedu ba bi ko eni Nyankopon tembe because in haban ma ne dubna mo de besa mo yade no ene mo ye support ko as kire ne se efi akokọ no omo ahonde nche portrait kokọ sa motim krom na motim mamra mo se we haban mani dubere wo mu krom no mu yusu a ede Nyankopon beka se da bi mo bi nko obi krom no opani Ghana be mo bose because haban mani dubena no problem aye wono no Ghana minu ye di adanse se corona yetima ye Ghana no yankonko kran room le mema na omo pressure e mema ne no abrofudu na side effect ne so mo be ma ewu ade ba ku nso asabi emma nipa hu amane wasasi so eye se obe wale oba na wo sika wo fie wo ka na wo ne oba ne ntimi na bi mate bedi no Asem beto because emma na ye hu omo sa no emma ye nipa bi to say o ma adwene no etimi change tembia eno kura ne Bible no ka 1 Peter chapter 2 1 Peter chapter 3 the verse 7 no was say memma ni man ni ebi so omo so Kenyankopon adom ne nkwa adom edidifo ne hu bi na mo mpa ebo anu kwan ne ensi entine so we ye bema cross the end of day woni oba tena so woni ntimi ne yia wa ni ni opani Asem beto because ya go Sompa e mani po bebre wono ma o ma ba bere wantem oba biira oni bema ntimi ne yie kura no
omo hwenum tai bon omo oba wontimi nya orgasm ne wontimi nsane no 1 na no hwenum ofu ka na ka 20% oni metimi be ko but so oba bira be ma ne timi de yi no onya 60 years as obi oba 30 years de bia ne ma ne nya honde foforo because ye wade bia ka ne orgasm eno nyankopon sheda say oba bia na wo se wotumi nya bi ensane wontiri mu bia adwenim de nam so ankofo oble tumi nya stroke no eye omo asabi omo di mpema gura oba ne hu nsepe ne yi na afi be ma ne gya no kwan because stroke na ye kan stroke no wakuma na etimu na akuma na the center of the body akuma ne pompi moja ko gu lungs na lungs na yi ade bi e fa ne carbon dioxide afi moja ni mu eno na ode ma ohomie pia bonten na lungs ne de oxygen papa egu moja ni mu ansa na ode moja na ma akuma no ansa na akuma na pompi moja ni bi akotre ni mu na de aka no wa chegu ntimi entu obi won ma lungs na nkasa na ye wade bi ma ne bronchial stream sa bronchial stream na di oxygen gu moja ni mu sentimi amfa oxygen na gu moja ni mu a obo se nipa no moja tumi ai insuo tumi be tie lungs ni mu se insuo be tie lungs ni ma ye kan empyoma eno no bloni friends a enti se unya sa empyoma na ona antika kreba wo so wa bre ohome obi won ma ohome o te se o te sound obi e won ne home mu sa nkofo na is to menya stroke and a stroke no ye kan cardiovascular accident it means intina di moja kwa adwene mu no accident bi esi wo kwan mu it means intina akwa obi on ma tumi pai sentini tumi kwa eno no we lucky eno kwa ne kan ischemic stroke sentini tumi kwa itumi ma waduro na ntina atene by sentini tene na cells ni bi ewu adwene ni mu a nipa no stroke no ba ko di ne fa ento omo nya stroke na ko di one side no opani ye wade bi wo tre ni ma ye kan left hemisphere and the one right hemisphere eno na control mo ja no ba wonsa na onan ni mu ansa ne sa wo cerebral share kan enti nipa ade wo nipa trim a etumi ebuo nipa masebi moja tumi sane no se problem baba akopɛ ho ide asemba ana tre ni mu kro na yesa wade bi won ma ka ne pituitary gland sa pituitary gland no enu na se be ma bia wo nyini a e de signal e ma obema nyini ka ho but obi won pituitary hormones no wo foma wo be ma tintin gland pa na be ma won anim yakitu obi be ma obi won tumi se wo tintin gland pa ne be ma won anim no e yakitu bi Dr. Magashi de number no is 0547 04 43 07 0547 04 43 07 said you nyankopon de ahemfo ne maaye asasi so no nyankopon so ne tumi na aka ne nyina no e ya ahemi na enne yentimi hwe ahemfo no kwan mfa so sum o nyankopon ne ye kosom osoro enti obi a ofisa wontumi nsum no pato many so because said ye nanano mpanifo sum ahemfo ne saa na sa otumi kosoro ha wo kwa koso na sum na okoso ne se de yakiti no asase we so yakiti no so enti so ye yalefo na ma yare bi gi wada age boso a opani wanye very careful duru ho ntimi kekan dia manko eno kreni enti Dr. Magashi de bomodin se obefa number no otu anamo aba me throw challenge say so obi wo hepatitis B ye brebom yare a hepatitis B mo ano so omunya kwan bo ro brebom a omo ehwe brebo no dole srade cover omo en sa srade na abetai brebo no onum aduro bia na srade na eje omo aye say dey play ko hwe so work play ko a ne srade dudu nti enkano no sa na hepatitis B mo ano omo dole srade cover omo enti onum aduro na srade na eje du but Dr. Magashi mi wo aduro a me de ma na ne srade me say ebe na ne srade na kamwa mo ano yes enti achepa 3 weeks wow so obi se o throw challenger opa o de oba ye nduska hepatitis B no mbemo waduro just 3 weeks obesa kwa efrim morning na film ojanim doctor ye was wa me no ma me bi ewie wa adverta no afro so Wofa Lumba papa no nenim nuru oba nso ane number no nhwe ma ne mo no na hia ye o doctor ye nsi number ni is 0547 04 43 07 0547 04 43 07 me pesa me de me kasa nyina ba wi me pesa me twi nipa adwensi bi so ye kasa nipa kra onye mo kra nkwaje hwadwuma so o kan Leviticus chapter 17 verse 14 onyankopon se nipa bi o ti asase we so no o moja na ye o kra enti o kra na ye ka na kra no se HIV veteran o moja ma eto o kra so hepatitis B ti moja ma eto o kra so diabetes ti moja ma eto o kra so yade bi ye moja yare syphilis ni gonorrhea no
se nya betina moje ni ma yare wait nipa crash omo na si nipa kwan ma nipa heaven untumi nkobi because in fear nyankopon di ma nipa is 70 years okay enu ye wo wuntam kra but se wutumi nya nfie buru so wutumi buru sa 70 years no but enne ntu wo hwe se dia papa na bra botie ene ni koto dwe ene ni sisi ene na chinkase a enti ba 70 years obetwa na so wantimi ntwa nso a Job chapter 14 verse 5 no was when Yankopon ahye won na de ato ho bo so me do obedi nyina woni trim wasa to foundation ni kwasa esa ho e was wo home kopem so be wi won na nyina se opani enti se bi se won fie no 120 years no wu kwan mu a have won kobi dokota yudi na chia dokota magashi dokota magashi what mean cha have won kobi it's number ni 0547 04 43 07 0547 04 43 07 the yan so beto na no aka se Dr. Magashi ehin wo wo ene Ghana ha ba bia ye wo ho enti wo fa number na ye beboa wo e ma wo so ho ato Dr. Magashi na ate ne papa we yeso obi ahu na no amen free say ye kan yale sa papa ikura no ogina awurade asem so no sa onipa yade nyesa ya sa bia obekọ na minim kwanche bi mikodi wo bi achi bi dabi eno nya ne ho etibato ko Dr. Magashi wo na wo mo a na niema enkonko na nimfa ma opa anti Dr. Magashi de papa wo bo adwuma obanzo ma na ye fese Dr. nyame nshira wate na onka ho no nya okase papa me pacho ye wo so Dr. na aba na minim se yedane ara obenya yale safo wate ma abunto yem enti ese de hia wo pa ama wani fra yade wote ya wo pa anka de kro ni firi wa betimanya ho keka kakra no de ade a wani no pa ese wo kenkan twere no na se wote ne sa na abeka se e movie name ma to se me Sompa FM ti ase pe yi se de onya me kan no se apepepe na de etie wow yese na no so na kam ye tia se aberwa na nko obeso mu no so ayemre eye o ma me ese wonu ikura se me kwa tie bia me ko to ni wesumba wonu so enya bro no ne site ne kwa achiri wow 80 something bra wanim kakra na mic yes onya 80 something na zenga mu fie mu nyini che na yade ya beso yo endi me die me wogidie se to se ho aba besra no o tintim se de obeko okay sa na menim ndi me wogidie se ewra tumi nti bibia be fa je enumi nko ande edumpa onyankopon na wo ye ni pedua no jo ko be fa so a obe connect okay ndi mu gidi se nya metumi nti ye nyina ye tie Sompa na metumi e de hesam ye okay sesi aye ntimi nya ani ni ho adwuma no e de na nka ahwefo ne atiefo etie ye boawa obetim dia sustain ho de atwen se o yale safo bi beba na ewurade be pagya ne nsama yade ye free wo so ye me hwe kese ne se me pese me problem ni enyi me mfiri nyame adwuma meyo Paul so ye de na be titim ne Kristo domin okay o se enye yabre ana amane esenti minime se ye titim ne Kristo dom tinka me mfidi ana ka first na me wa na be kenya me asem ka fe ofa sana nyina ka menya mfidi am de be kenya me asem a me wogidi se wo nyame nam sa wane so ebe kwapem se ono aba ya adum be yubi ama me ama meni so de nso okay asa efiro ndi mi di tunya fidie bi kasa mu a still anyame asem no a eni ni nkoye kura anyame asem no ya me pese wow di ono so wa bontin unu se yo how bi ba eno so yare wo Sompa eno so nkyere se de se sa wo ye ma ewra zo ntumi ya bi ndi se wo ya wa adwene se opo how we say nyina kem ne nyame be nantia o gidi se wo nyankopon de se odefo a woni hia ni bitie ne hia ni mo o story de me we hye nka me ye odefo oko ni kurum na oba no ono o ye hia ni no ode ba ode
kontumri mako wewe or the banche or the bread or the phone on it no gidi say any parents so over say so my men dey we am me say any me so say me pay more bottle na me pay anwa e dey command dey na me dey akokọ ne e say no nyame tie sa this way wa just say problem ni nyina echi no ne be na che wetin say udini biem sofo Matthew na Matthew niema donko atievo Matthew niema donko a ye friend sofo Matthew a wo kasa anumre na ni huna de o papa ne ye baba ni a obo ne homodene na wo preachi okọ atwe amante sa ko bompa ya be o han dan ye si ye budan no amompa ye nwie na semi awrewo abandi pesa mechanic na mre pe ye be wuram ye be kwa kubuja so ye kristoni na akotwe awurade na bibi si wachi a o se to da bia wo tugu na wo ma wo time ni si because bia okane sisi so wo twen aye wi ansa no asifom no matter what said ye nana ni ko yo wogidie ya ke awurade be boa na ma bia nka ne ma bi be si na chi nanso enipa ko bebrebe nti angoba ne sa ye ko computer so de dia ba ye ba pa jamu no wa ha obetene nti wona tiefo mo am ye nyina ya ko ne mo ye ko abasisi ye ko computer so de dia ba before see ye be ko no bia de no ane crop na no ane bia to binom na ne man koto temfama ho me pa joni mbobon nko ade ye bia no ene ukọ ayi bia a shorto ba bia be ko bia crop no a shorto e kire to aye to me say panyini bia yie ne wedding na badi nto ase angoto crop ana wanko ho e bogafo ne ba mo nom crop pa to be tom to be na ne ma engoto te emfama yenua bi da fom yenua bi oda fom on the 12th July na ye pe no krabe which is a china ye ko pe yenua ikrabe o onye nipa ketwa nti yenyina yenko jam no na enye fe na enkoto te emfama no abrante no awu ye Saturday ya na ye ko akope no krabe ni din no eye ohene nana George kwabena ofori ohene nana George kwamana foli ye pe no krabe nyame peche ne no mu yina mu na nyame peche na o makope no krabe mbacho china eye Saturday ene ye ko akojam abusuan mbacho eye plot 5 blog 58 near Ash Town, Pentecost down, Opoku transport 5 a.m. ahomachi nese astarte nese yesuye nui amana ye fefefe pa ye ya amana ya akono nti ameka ne fe ne se ono anko beye ti ye koye ne fe kwan so pa na baby wo bia ni sunsumani age me patro na na wo tena yikete so me patro ye nzema ahene ni dini ye na age mai kodom nzema ahene no nkranza rather sorry nkranza ahene ena na adutwumwa eso ye nkranza hema baafo opoku age mai patro tumfo twafo hene eno no Mrs Rose yebua amankwa me patro wa Accra tena dako mensa o UK abrochimem me patro ata adwoa bacho ata adwoa enso waka nkofo a etena yi keteso ante ata adwoa no me patro ne nya nyaako dankwa onso wo US abrochimem afi honabo dina opoku onabo nso so etia yi keteso widow oba kunani otia yi keteso no Cynthia Jomo US in wo a wo be yini kuna yi samre wa be duru Ghana da obe yini kuna yi brothers and sisters Florence tuyahene Florence tuyahene wo US abrochimem sanso na owusu afriye sechere wonso wo UK abrochimem na fe Edmond adane nso so USA abrochimem US wa no firiba me patro papa ya wo nya 59 years on da so fefefe no nyamfo abusuan ni mu ye utie US ni UK na first abusuan sei no mo ye yi na ni abedi akotena yi na se sisa roba obedidi de pe prasie bi mom sisa roba firi wo obedidi yikojam no na ayefe ye ko computer so de abra disi a ne de ne wo abra me ye ko aba. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize. 2
1,000 Ghana cedis daily prize and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bro Nyasika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. 25 Nekaye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hello. Hey. Your bad veterans I know say FDA for Nigeria to mum di am ka bibia. Yenso ye be adwuma said ye se ne yakwa ni. Gogu ye nuana na asem no aweho agyamfo support no ye moa no na. Bit my can say, the old don sem, and or the mauti, and ya somewhere, or the buy a homete, and Ramakase, send run or buy an Ankebia, yin and no be transfer. Sompa FM, and it said, and now can any more guasi. Or go so money nipa, oh, na, your body say ya. Yanny Yakase, and you'll be a taskless lady. It drew maybe on a nipa no rain situation. Sabian quiet train, Sasia, 7 prejudice is shot. Tinani and ya dofon me achieve. Na de tieni adika ka se Ghana ha yentimi ade a asai yentimi tie ka se suma duro bi a e ka se suma duro bi a e obi a sebe nani afra oni suma duro no because de ntia me ka se kwaku Ghana ha se wo bi a ne no ka yentimi de sebe o sa na meka ne yentimi de wasai anasema to no wawu yentimi sa no ma no eno na meka se me se obi a wasisu bia mfanye sa de o esuade se nyankopon dum bia e fa wo a wo nkoyi ntumu yenwa ba me no abusa na sembi na ye topic a ye kentima memfa sanka ubusa so awaro se dabi wawo o se dabi Sando ma we gina ma ya koye se yen kase obi so anwo so nka ho obi wa anwo so ba wo busua mu de mo se sa situation ye be komu akodu ba bi ne sa wo amamu a ya na eduma bi a ya na ha twen because adasa ade a bibifo ye ntimi obi a sebe wa ya de na woni kamafo wo mobo ade a se pa no ye ntimi enu ti na sebe sa for better for worse no esi ye jai ka because worse no yentimi better nkwa na yepe sa na didiri mu akwa du sebe ya fiefiem obi wo hono ma woni obi a ya de ka ne pe no ayemobo enuti ne abetra ya besre yenua be me wo se so nya machine bi obetimi de kanyam ye omu so many types ya de kanyam sam nura ya de tudwa nanso ke kanu sebe na wo fom nanso de onya bi ba nso nyankopon nya na dom na maka se drum maybe hon ma ya na de wo begja no ana ye ka se de wo de baba no nyame hwe so se wo hu mobrohu ni mobo nti ye behwe na yenwa be me ye hwe se nne no aye lazi asade na betra ho enu tama ye na kakra efisi ani anso ye hu kwa ye befa so a ye betuma bo na momo bia hwe na setrem no hwe na brabo ye e wo wiase ye ntimi a wo kire ye ntimi a wo kire kwa ntimi a wo kire tunam na wo mo green na so wo do fo na fo na beto fo ye mu ya se pape e bra na Nyaba beni ano obano homo yiche na oyale zaba beni wo also da so ye ma tempo 2 years
yɛn fa nto nkyɛn gugu sɛ bere a no opirikyi no wankonya sɔfo bi ɔnso wɔ kwan wɔ pɛ n'asɛm ano ɔba hɔ koraa na oyi ti ni adeɛ ɛna ɔyare saa sɔfo no nso wɔ abusuafoɔ mpo na ɛsesa nneɛma koto di na ɛbɛto wo ho bi ɛbɛsrɛ wɔsɛ saa na n'ani no onyanya obi mu ɔnhwɛ n'ani no ɔde onya maik koraa wɔbɛgye atom sɛ ɔde ani no afira ɔhwɛ ne yɛwurade bɛyɛ na ɔnso de n'ani no akɔyɛ mfato ho yɛ tufo Sompa FM. ɛno na ɔbɛ ɔbɛ machine ɔmfa no mokirikyi deɛ bi koraa sɛ ɔpirikyi no no na yɛwurade de ne boafoɔ koraa aba nti yɛsrɛ nkakra a wobɛtumi adua biara no dua na afei yɛntumi keka mu number no ɛyɛ 0345 about 40 45 28 0345 40 45 28 0345 40 45 28 0345 40 45 28 ti mesere so wo fie na wutie ya ɛyɛ 0555 5 ne yɛ miɛnsa na afei wabɔ 40 wabɔ 45 na wabɔ 28 nti 0355 40 45 28 ofra edini bɛba ɛyɛ Prince Asamoah Prince Asamoah ɛyɛ noa mesrɛ wani die kwan so ebi a wo 20 cedis no ɛbɛso sika bi so amana yɛ bibia ama papa yi akohyia so ofukyi ne bi twa wasomu mpo a wakasa meka ho bi na papa yi a na ogina ha wo pirichi ipajo dua wate na Awurade bɛmana so abade ama wo kan David nyom no a aduanan baako no a wɔse enhyira bɛka wo nipa a wo boa papa yi ma nnɛ sebita frache wo free ne yaw mu wɔse ne ohunu mobroni mɔbɔ no me Awurade mehunu ne mɔbɔ meyi ne yale da wo mu na megye ne free na tamfo nsɛm Awurade bɛboa na ne ado nsabesom bia bɛyɛ nhyira dis Awurade asɛm te saa de a ɛne yɛ bɔ kɔkɔ wonso dua bi ɛwɔ 0 ɛna da TV ne so ba mo am fie na me bɔ amam no wɔse momo number 0555 40 45 28 fa send kakra enu Monday no na nke ehunu ne a ewie mu ayɛ ne yɛtimi apɛ bibi kakra de amaman ne ade akopirichi na afei nyina yako akoyɛ no frɛ nipa mienu miensa bi mra so na afei yɛmfa ne dwumadie ne nsi wobɛtuma abo awura me hello entime nyina so entime mfa kɔtɔ anyankwan nti yɛnua bɛma no yɛmmoa no paa na tɔma bi ya na asefi mu ya na asefi mpa sɛ nipa ɔtɔma ne ho bi na asere koraa ɔfɛle asere na bibia bɛgyina bɔ so na afei deɛ nɛ wɔdan adasa mesrɛ papa no masɔfo a yɛtie wei o wei na Kristo kan wasɛm no nyameso mpa ne ni o obi bɛhwɛ nyanka kurafo ɛne nwisia ɛno ani nyameso mpa no o yɛnhwɛ ne ni so saa odi ase wɔsɛ sɛ woto ɛpono a ya mɛhwɛ ɔyɔnko asikafo na mmom mpakyɛ ni furafo onni bi yefo wɔ ɔmantam ɔso ɔmo na to ɔmfefi so ɔmo de ɔmo ni bi de hyɛ wa nan mu ɛno na ayɛ saa na wasɔ wagya ɔsoro nyankopɔn no ani de yɛbɛsrɛ sɛ mutie yɛ bere ti sɛ mu a ya na berewe na ɔsɛ yɛkyerɛ dɔ nsɛm ne bi awerɛho nti mɛsrɛ paa ɔka ne story na ɛno ayɛ kanti na yɛmfa na nwuram nti na ne mamusa questions bebree saa no ɛsɛ asɔ ɔno so yɛ ha no dodo na nipa bi aka na yɛn so gya na awerɛho aya ɔkasa se ya sɛ wɔ faith no but ɔhyɛ dɛm obesu abusa no sɛ me ana metimi tɔ ne amepɛ ma me ho die etimi tɔ bi ma ne abusua no me na nne de ayɛ mi sɛ ye bowura ahoma no so na afɛ yɛm fancy Sida Worship Centers of Panyina ba Sida Worship Centers of Panyini ebua kwa kofodua no wo ebua kwa kofodua Bishop Albert Sechi Kwapon Bishop Albert Sechi Kwapon mbacho general overseer no nyame nipa we obre ne ho ase Jose edi mbacho ni die kwan so obeba bi pa akosom a oba odi asem ne bebre na asem no a kire wo se aha ne sese wosom edi me patro ni die kwan so mumienko papa yi mua eye producer kokosachi na we 2 days nyina ode ka akofa ne free ne fie amakom no ho aba ehwan ha saa na se chese willing say ye pese ye boa ne ye ne ye betimi ndu so de na so de soso onya megaphone bi nkasem onya speaker bi nsi wo mpirichim onya generator bi mfanya adwuma ketua bi a betimi true ni preaching na ne se nyame be fa so aboa na mana kɔ n'anim a kyesa so ani die kwan so 0555 40 45 28 0555 40 45 28 mpacho ye ne sa ebeboa Prince Asamoah ene beba fa okakra ne tum fa ataku ne tum adoye bi wo ha wo ye so wo mfaso adwadifo ma mutie nim se mo ya ade akodwuma ba manguso Asamoah na check iska mani dam bi mpacho wie ya ba ko bi na down na ho preto nchen
nanso ko mobile money se me wo fa kan na ye de kra na ofa hu ye wonso ne awurade pese ofa so de tere wadwadie mu de ma no ye bi ebeboa ye nuano magazine fo amohwe ye wa onim se dade no na ye 4 million but o de ade 1000 if 100 cities per free what na wonso ye na awurade ntere wadwadie mu ama ne ma nko na ni mfa ma maame a wote store de wa hu se hunhunu scan so obeba bia na so ate obeba bia na so ate saa honhom na di akire gu anim ase no dua bi onyame akọ ya brabom na awurade mmereki saa mfa ma oba ne yade na dawo so no ache wabọka dodo awurade mpese obechini biem ntinia na ni ye ne ya dua bi wona brabom na fa ka kire awurade se sika me de ma papa yi ma yade mfiri me bayi so na fa se awurade obe disappoint a etobire bi ebere bi sei na ya na ehia se yetimi yi nipa bi free ya yombo ya wasi so awobobra mate ni awutie me ka kire awurade se o mpese wa brabo be sisei enti awurade nyina sika we so no divert abrabo no ba bia fiefo de afa na hwe so abrabo be ye ne etia teacher ni a wo pa aduma akọ school awie university ni ba bema unya aduma ka kire awurade se unim se me ni bi me de ketua yi dua papa ya abrabo ma awurade ma ye mfre me office bi ma ba bia me de krata atomenti wo mo kan hwe ade e pe obi a ode ne krata akoda bi refuse no no wagina we so se papa me boa wako a fa bidibi tum eja me ko wi afi we dia me pa cho ma me sanka me nkrata na so awurade hwe se waboa moburuni na awurade moawa me pe onipa bi o ye chinjejefo pa awo ho odene ma no won kan kire Kristo se me dua bi awurade ma ba meda me yam no hwe se awurade ne mfeva na memfa nane agoro mo amahwe mo wofa ache munim se edin kwaku no nya peche aside adwuma na ye no ye se kura bi different eno na me pese o challenge awurade no wo hye wa na mu ti mesre ne die kwa so number no eye 035404528 me pa cho wo hawo bi na pese o de betu ye nima o ha ne number na me de ma we wo amane bi wo pese o betena ase ne papa ya betena aka ne die ya 0509 438484 0509438484 about 0509438484 ofra producers we peke no mo no wadi nkomo ye no besi ha na nyame yanku ya duada menim se awrade be fa me ne wo so ama papa ya nya bibia pirichim o me yanhye ne monyam wotifie wani yembo sika ni hu ahwese de ete na wono a wonni adamfo bi bekọ no se ma mentwa baako ni ese ne ha ne te sei ye mo ano ye ntipe ma no ye de mo besi ya kramo baba